дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. Умедворам ки ҷолиб аст, умедворам ки боз як тими дигар ки ба ҳайати интеллект шоу пайваст имрӯз барои шумо маърифӣ мешавад. Ин тим ном дорад Донишвар ва оли баъдтар мо бо аъзоёни ин тим ошно мешавем. Умедвор ҳастам ки дар мавсими нав бозии хубро ба намоиш хоҳанд гузошт. хуб, ман самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, самимона изҳори сипос мекунам ба роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ, коргоҳҳо, вазоратхонаҳо, кумитаҳо ва ташкилот барои ҷавоб додан ба мактуби расмӣ, хуб, барои сафарбар намудани гурӯҳҳо барои иштирок дар бозии зеҳнии интеллект шоу. Ва умедвор ҳастам ки мо якҷоя бо кӯмаку дастгириҳои шумо ҳамин гуна як клуби дӯстдорони бозиҳои зеҳниро месозем ва кӯшиш мекунем ки дар таблиғи илму донишу маърифат камакакам бошад самгузор бошем. Ва ман самимона изҳори сипос мекунам барои ҳамаи онҳое ки тасмим доранд ки иштирок кунанд ва аллакай номнавис шуданд ва интизори рӯзи бозишон ҳастанд. хуб, ба муаллифони саволҳо низ изҳори сипос мекунем. шумо метавонед ҳамин гуна фаъол бошен ва саволҳои ҷолибро барои барномаи мо бифиристен. хуб, бинандаи азиз, дар мавсими нав бори аввал ба ин мизи гирд нишастанд, сари ин мизи гирд ҷамъ омаданд тими Донишвар дар ҳайати зерин: Шаҳриёр Назиров, Абдуқодир Ҷобиров, Сироҷиддин Хуҷамқулов, Муҳсин Қурбонзода, Мулловоси Каримов ва капитани команда Абдурасул Самадов. хуб, Абдурасул, марҳамат, чанд дақиқа ё чанд сония дурусттараш дар ихтиёри шумо хоҳад буд. аз кӯтоҳ как мегӯед ки аз киҳо иборат аст тими шумо, намояндаҳои кадом касбу кору ихтисос ё шояд донишҷӯён, намедонам. хуб, чӣ хел ҷамъ шудем ва омодагиҳо чӣ хел аст? Ташаккури зиёд. аввалан мо миннатдории худро ба муассисаи давлатии телевизиони Сафина мерасонем барои даъват намудан ба ин барномаи интеллект шоу. дастаҳои шахсоне ки дар ин гурӯҳ шомил мешаванд иборатанд аз Шаҳриёр Назиров аз факултети Осиё ва Аврупо, Абдуқодир Ҷобиров аз факултети филология, Сироҷиддин Хуҷамқулов аз кафедраи умуми донишгоҳии забони хориҷӣ, забони олмонӣ ва фаронсавӣ, Муҳсин Қурбонзода аз факултети физика, Мулловоси Каримов аз факултети химия ва худи ман аз факултети химия Самадов Абдурасул. беҳтарин, ташаккур мегӯям бачаҳо. хуб, ин намояндаҳои қариб ки ҳама ихтисосҳо, касбҳо, факултаҳо инҷо ҳастанд ва кӯшиш кунем ки бози ҷолиб бошад. албатта барои ин бозӣ масалан дар як шаб ё ду шаб ё намедонам як моҳ тайёр шудан шояд имкон надорад. яъне вақте ки мегӯем мо тайёр шудем, ин ба он маъни аст ки мо чандин сол аст ки ба бозиҳои зеҳнӣ таваҷҷӯҳ дорем, яъне ба ҳамин маънӣ метавонад фақат бошад. хуб, инҷо баъзе саволҳое аст ки шумо ба он шояд ҷавоб намеёбед, баъзе саволҳое аст ки хеле душвор ҳастанд, баъзе саволҳое аст ки бисёр осон ҳастанд, вале шумо ҷавобро фаромӯш мекунед. ин гуна ҳолатҳо рух медиҳад. надонистан ё беҷавоб мондани кадом савол ба маънии надоништани дониш нест ҳеҷ вақт. ина шумо ҳам хуб фаҳмед ва умедворам ки бинандаҳои мо ҳам хуб мефаҳманд. ин бозӣ аст ва мо мехоҳем ки ҳам вақтро хуш гузаронем ва ҳам аз ин ҷо чизе барои худамон бигирем. мақсади бозӣ ҳамин аст ки мо ҳатто дар ҳоли ҷавобро надонистан мо баъзе чизҳоро барои худамон мегирем. ба ҳар сурат ҳар бозӣ 6-7-8 савол бо ҷавобаш мо дар дафтари хотираҳо қайд мекунем, ба худамон мегирем ва ин бисёр муҳим аст. хуб, барои шумо муваффақият мехоҳам. марҳамат, ман қоидаҳои бозиро кӯтоҳ баротон мефаҳмонам. 1 дақиқаи вақт ҷудо мешавад барои саволҳо. шумо саволҳо вақте ки пешниҳод мешаванд шумо бинависен. 6 нафар ҳастен, ҳатто нимҷумлаӣ метавонед бинависен, то хуб зарурат ба такрори бештар набошад. 1 дақиқа вақт иловагӣ дорем ки метавонед онро бо салоҳдиди худ истифода баред. қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошад. хуб, барои шумо муваффақият мехоҳам. марҳамат, рақами саволи навбатиро маълум кунед.
саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1960 шаҳри Люнебурги Олмон, онҷо як радиостансия пайдо шуд ки ҳанӯз иҷозати фаъолиятро надошт ва ҳар бегоҳ рӯзҳои корӣ як маълумоти бисёр муҳимро барои як гурӯҳи алоҳидаи мардум пешниҳод мекард. агар он вақт шабакаҳои иҷтимоӣ мебуданд, шояд зарурат ба таъсиси ин мавҷ набуд, зеро ки ҳамин корро ҳоло мо мушоҳида мекунем ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мардум анҷом медиҳанд. мардум ин корро анҷом медиҳанд, аз ҳамдигар мепурсанд, иҷро мекунанд, анҷом медиҳанд. аммо он вақт ки ин чиз набуд, ин радиостансие ки ғайриқонунӣ фаъолият мекард, ҳар бегоҳ рӯзҳои корӣ ҳамон маълумотро пешниҳод мекард ва мардуми бисёр он маълумотро интизор мешуданд. хуб, хоса фаъолияти ин станция дер давом накард. шумо фақат гӯед ки ҳар бегоҳ чӣ маълумотро пешниҳод мекардон ки бисёр муҳим буд барои як гурӯҳи алоҳидаи мардум? савол фаҳмост? марамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. бегу фақат як гурӯҳи саҳар шабака дар чӣ мегам шабакаҳои иҷтимоӣ ин корро иҷро мекунанд. ба чӣ васаи مثلا گرمانی در وقت دو تقسیم شه که بگید توزیع دیوال کنیم مثلا غیر قانونی سازمان‌های اجتماعی چی کار حاضر اجرا میکنه؟ زادروز رو تبلیغ کردن، زادروز رو تبلیغ کردن، خبری هستن که کی زادروز رو روزهای تاریخی روزهای کاری روزهای کاری و مبنی میداره یعنی روزهای کاری شخصیتی شما غیر قانونی برای دوام معلومات که همون کدام خبری مهم پخش می‌کنه معلومات درباره چی як дақиқа вақти шумо сепарӣ шуд. марамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол дастаи мо тасмим гирифт ки абдуқодир ҷобиров ҷавоб медиҳад. марамат, ба назари мо шояд зодурӯзро эълон мекарданд ки имрӯз зодурӯз дорад. барои як доираи муайян гуфтем ки бисёр маълумоти муҳим аст. ҳама шояд ба ин маълумот таваҷҷӯҳ намекард, зеро ки зарурат шояд надошт. вале як гурӯҳҳои алоҳидаи мардум, мардҳо ва занҳо ба ин маълумот аҳамият медоданд, таваҷҷӯҳ мекарданд. масалан, ман бисёр мехостам ки ҳар бегоҳ ҳамин гуна маълумот пешниҳод шавад. ман шахсан гӯш мекардам, барое ки барои ман бисёр муҳим аст, барои он ки ба манам баъзан ин гуна ҳолатҳо рӯбарӯ мешавад ки мушкилӣ мекашем барои пайдо кардани ҳамон маълумот, бисёр мушкилӣ мекашем. якчия пурсем ки ҳамин ҳоло ҳам дар масалан шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтед ё дар масалан телевизионҳои баъзеҳо ҳамин гуна маълумотро пешниҳод мекунанд. бале, бошад ё не? баъзеҳо мепурсанд, бале баъзеҳо ин маълумотро дар ихтиёри мардум дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд. ин гурӯҳ кадом синни солро дар бар мегирифт? албатта синни соли аз 18, 19, 20, 25 боло. яъне маълумот барои онҳо ҷолиб буд. марамат, чӣ ҷавоб қабул кунем? шумо ним ҷавоб доштед авакай? ним ҷавоб онро қабул кунем ё ки чӣ хел? бигзор ҳамин бошад ҷавоби иду ҷашнҳову зодрӯзҳову ҳар чиз дигар. хуб, ҷавоби шумо қабул аст. кадоми шумо оиладор фарзанддор ҳастед? ягон нафар? хуб, вазифаҳои хонагиро аз китобҳои мактабӣ ҷавобоша эълон мекарданд. яъне ба воситаи он радиостансия вазифаи хонагир анҷом медоданд. масалан, оли фарзандони мо агар кадом вазифаи хонагир аз геометрия, алгебра пурсанд, мо намедонем. барои ки ман барои чӣ гуфтам ки аз соли 94 то имсол хеле вақти мадид аст. яъне вақти ман соли 94 мактаба хатм кардам ва ман баъзе мисолҳо масъалаҳои масалан фарзандора ҳамроҳшон ҳал карда наметавонам, барои ки фаромӯш кардам. хуб, хулоса ин радиостансия ҳамин маълумотро пешниҳод мекард. яъне ҳар бегоҳ барои сабук шудани кори падару модарон
аз китобҳои гуногун, мавзӯъҳои гуногун, мисолу масъалаҳои гуногун ҳал мекарданд ва кори онҳоро осон мекарданд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. нафаре ки фикр мекунад ки бе дигарон ҳам метавонад муваффақ шавад ва ба чизе даст биёбад, сахт хато мекунад. ба назари шумо аз рӯи гуфти Ларош Фуко ки аз нафари аввалӣ дида зиёдтар хато мекунад? савол фаҳмо аст? такрор мекунам. нафаре ки фикр мекунад ки бе дигарон ҳам метавонад муваффақ шавад ва ба чизе даст биёбад, сахт хато мекунад. ба назари шумо Ларош Фуко киро гуфта буд ки зиёдтар аз нафари аввалӣ хато мекунад? нафаре ки нао гуфтем зиёдтар аз ӯ ҳатто хато мекунад. ки ба назари Ларош Фуко зиёдтар аз нафари аввалӣ хато мекунад? хуб, умедворам ки савол фаҳмо аст. маромад 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. нафаре ки фикр мекунад ки бе ёрии ягон кас муваффақ мешавад, аз ҳамон хатои бузургу ҳамон нафар мекунад ки якон кор намекунад. фикри ман خطای بزرگ همون آدم میکنه که چی خطای پیشینه آدم همه بینه و اصلاحش نمیکنه در خودش هم خطا داره گفتی کنیت گب زنه خطای پیشینه خطای رو سخت خطا میکنه نفری که فکر میکنه به دیگران موفق میشود یه دیگران خطا میکنه نه اما چی گفت نفری که فکر میکنه چی؟ به دیگران موفق میشود خطا میکنه. اما این کس کسی است که داروش که فیگو فوقه اولین دیگر بسیار خطا میکنه. نفری که فکر میکنه 1 دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ با این سوال شهریار نظیرов جواب میدهد. مرامت شهریار. با فکر ما دسته ما با چنین خلاصه اومدیم که نفری که سخت خطا میکنه نسبت به اونی که اول بله بیاری دیگر رو یعنی نفر اول که فکر میکند که به دیگران هم میتواند سخت خطا میکند. بله. اما به اندیشه لاروش فوکو این نفر از نفر اولی دیده زیادتر خطا میکند. کدام نفر؟ این همون نفری است که فکر میکند که نفر اولی خطا میکند. نفر اولی خطا میکند. یعنی نفر اولی وقتی که میگوید که به دیگران هم میتواند او خطا میکند. همینطور؟ نه شما نفهمید. یعنی این همون نفری است که فکر میکند که نفر اولی موفق نمیشود. نفر اولی موفق نمیشود. یعنی نفری که فکر میکند که به دیگران میتواند موفق نمیشود. همون نفری گروه دومی که فکر میکند که همون گروه اوله خودشون مقصد همون گروه اوله خطا میکنند، همین گروه دوم فکرشون خطا است. یعنی آنها خطا میکنند که دیگران تنها به کمک دیگران موفق شدن رو آنها خطا میکنند. نفهمو در سوال بود که آنها خطا میکنند. در سوال بود که آنها خطا میکنند. شما گروه دوم بیابید که گروه دوم کیا هستند؟ نه گروه دوم همون گروهی هستند که فکر میکنند که گروه یکم خطا میکنند. فهمو. یعنی عقیده خوب بر صورت جوابی که من انتظارم این جواب نبود، نادرست است. یک چیزی بسیار آسان گفته است لاروش فوکو و توجه کنید چی گفته است. گفته است نفری که فکر میکند که به دیگران میتواند خطا میکند و از او زیادتر خطا میکند نفری که فکر میکند که دیگران به او نمیتوانند. فهمو؟
اینا میگن یک اندیشه بسیار ساده است. بعضی ها فکر میکنن که تمام همین کار به آنها نمیشود. تمام یعنی اونا زیادتر خطا میکنن از نفران اولی، نفرانی که فکر میکنن که به دیگران هم میتوانند باشند و نمیدونم. خب با صورت یک اندیشه خیلی ساده و خیلی از نگاهی وزن و معنی وزنین. سوالی رقم 5 توجه کنید به سوال. ما این سوالی نوبتی هم بسیار مانند است با سوال دوم، ولی تخمین میکنم که جالب است. اینجا یک اندیشه شوپنهاور شما باید تاخیر بیابین. او گفته است که همان کارو کردن به این معنی است که شما یعنی حقوقهای خود را کمتر و عهده‌داری خود را 2 کرات بیشتر میکنید. یعنی با انجام دادن همان کار شما نیمی حقوقهای خود را کم و عهده‌داری خود را 2 کرات زیادتر میکنید. یعنی 2 کرات زیادتر عهده‌داری را اکنون به دوش میگیرین و حقوقهایتون یعنی کاهش مییابند با انجام دادن همان کار. کدام کار؟ چی در نظر داشته شده است؟ یعنی شوپنهاور چی رو در نظر دارد؟ مرحمت فکر کنید. برابر فرصت کم میشه. نیمی حقوق در یگان کس نمیده، یگان کس نگیره. وقتی همه نزدیکترش همه ولادت شدن وقتی که میشه نکوجه نیده حقوق کم نمیشه. ولی که ارتور شوپنهاور این فیلسوف بوده فکرم باید چیز دینیم با وارد پیشنهاد کن با اوجه با روشنی میانده آیله دار شده شاید یکون وظیفه گرفتن؟ نه وظیفه منصوب نه بچه داد چی کن با دادام سوال دادام باز بولا کن چه دینا تولید میشه که محسن جوابت اشکال دار شدن محترم روی وقتی ما تمام شدیم خیلی آدیم در وقته bu چی پیش داشتنش میکنه از این اویله داشتن در دوره دومارتون زیاد میشه. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرحمت سرداری دستکی به سوال جواب میدید. با این سوال محسن قربان جواب میدید. ما با خلاصه اومدیم که همین عملی که انجام میدهی و 2 کرات عهده‌داری زیاد شده حقوق نیم برابر کم میشود. این به خلاصه ما اویله دارشوی میباشد. اویله دارشوی؟ اویله دارشوی. خوب کی اینا محسن شما خودتون فکر کردین؟ شما اویله دار هستین؟ نه اویله دار نیستم. کی هست از گروه شما اویله دار؟ بچه چند نفر اویله دار هستن؟ کی اویله دار هستن که شرم دارن دست بردارن کنی؟ یک بار بیا ببینیم که کی اویله دار است. یگان کس؟ هست هستن اویله دار هستن. اویله دار هستن لیکن با سوال جواب رو یک نفر پیشنهاد میکنند که مجرد است. همینطور؟ بله. خوب. اویله داری 2 کرات بیشتر کردن مسئولیت و عهده‌داری همینطور؟ بله. خب باید بگم که محسن شما الکی با اویله داری تیار هستین برای که جوابتون درست است. سوالی رقمی 11 توجه کنید با سوال. سالی 1911 این نوشته
нашр шуда буд ки дар баъзе муассисаҳои фарҳангии Аргентина ҳамон корро анҷом додан он қадар кори хуб ҳисоб намешуд ва махсусан занҳо бояд ки ҳамон корро анҷом намедоданд. ба он кор мардҳо метавонистанд машғул шаванд, ин корро мардҳо метавонистанд ки анҷом бидиҳанд, аммо занҳо на. хуб, ба ҳамин мазмун, яъне ҳамон кор, номи як асари Людмила Гурченко ҳам ҳаст ки соли 1987 нашр кардааст. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи киҳо меравад, яъне кадом корро дар яке аз муассисаҳои фарҳангӣ занҳо бояд анҷом намедоданд, яъне ин корро мардҳо метавонистанд бикунанд. масалан ҳоло ин корро ҳам занҳо ва ҳам мардҳо анҷом медиҳанд, аммо он вақт ҳамин гуна қабул шуда буд ки хуб набуд ки занҳо ин корро анҷом диҳанд, занҳо анҷом намедоданд. ёдрас мешавам ки инҷо дар бораи аввали солҳои 1900-1911 меравад ва Гурченко, Людмила Гурченко як ҳамин гуна китоб дорад бо ҳамин ном айнан ки соли 1987 интишор шудааст. гап дар бораи кадом кор меравад? гап дар бораи чӣ кор меравад? марҳамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. асари Гурченко дар муассисаи кардан мувофиқ набуд ба занҳо. мумкин ин рақс бошад. наср фарҳангӣ эҷроёни кор барои занҳо дуруст хуб набуд. маслан ки манъ набуда, ин ки иҷро накунад хуб фарқ аст. لیکن مرحو اجرا کرده میتوانستن چرا اجرا کرده کدوم اصل فرهنگی داریم؟ نقش و فریدن نقش و فریدن یکی حبس کردن کتاب هسته به نمودی پیویکس تنسا. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد. مرحمت سرداری دسته کی به سوال جواب میدید؟ من فکر میکنم که در اون دورها شاید رقصیدن اجازت نبود برای زنها. رقصیدن اجازت نبود و او کتابی که گورچنکو هم نوشته است رقصیدن نام داشت، نمی‌طور؟ یا رقص شاید نام داشت. شاید. و حالی مثلا زنها و مردها در مؤسسه‌های فرهنگی گفتیم شما تالارهای کنسرتی رو در نظر دارید، نه؟ مؤسسه فرهنگی میتونن مثلا تئاتر باشد، میتونن نمیدونم کدام یک تالاری رقصی باشد، نمیدونم کدام یک مکتب‌های موسیقی، تئاترها و مثل این. خوب، جواب شما رقص است. بله. جواب ما قبول میکنیم. جواب قبول میکنیم. و من باید بگم که جوابتون درست نیست. شما تماشا میکنید که بعضی هنرمندان مثلا مخصوصا در روسیه وقتی که از دنیا میگذرند چی طرز آنها با راه آخر گسل میشوند؟ با کدام چیکار میکنند؟ با چی گسل میکنند اونها را؟ مخلصان جمع میشوند وقتی خیر خوش با چی گسل میکنند اونها را؟ یک نمود موسیقی مینوازند. وقتی که در تئاتر شما تماشا میکنید نمایشنامه را تمام میشود چی میشود؟ کفکوبی میشود بخوانم. آن وقت فکر میکردن که در کفکوبی فقط مردها باید کف بکوبند، زنها نه. همین طور اکنون اون وقت قبول شده بود. و خب کتابی که اینجا گورچنکو هم نوشته بود همین گونه نام داشت اپلودیسمنت و سال 1987 نشر شده بود. یعنی در این باره نظرها زیاد است و بعضی فکت‌های عجایب هم وابسته به کفکوبی یافتن ممکن است. مخصوصا همین چیز هم بسیار عجایب است که نفرانی که یک عمر در صحنه بودن اونها را با کفکوبی گسل میکنند و این یک چیزی مثلا در روسیه بسیار معمول است و قبول شده است.
саволи рақами 1 ин саволро барои мо мухлиси фикр мекунам бисёр фаъоли мо Фарух Валиев аз ноҳияи Темурмалик барои мо фиристода. Ман Саймона изҳори ташаккур мекунам ба Фарух Валиев ва ҳар ҳафта ками кам 4 савол 5 савол барои мо мефиристанд ва мо ҳам хеле сахтгирӣ мекунем ва аз мери 4-5 савол 1 ё 2 саволи онҳоро барои гурӯҳҳо пешниҳод мекунем. Ва ин дафъа он кас дар бораи як орден навиштанд ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва ин орден бохелам соли 1943 таъсис ёфта буд. Яъне бори аввал соли 44 тақдим шуд, маротибаи охир соли 45 тақдим шудааст ва ҳамагӣ мегӯянд ки шояд 20 нафар соҳиби ин орден шуда буданд. Ва аҷоиби ин буд ки ин орден аз тиллову нуқраву платинаву рубину бриллианту ҳамин чизо дошт. Хуб ва ҳоли дар осорхонаҳо намунаи онро гузоштаанд. намунаш аст ва ҳамон худи ҳамон орден ки ин қадар маводи қиматбаҳо дорад дар ҷои дигар нигаҳдорӣ мешавад. шумо баъд як дақиқа гӯед ки чӣ орден аст ин? умедворам савол фаҳмо буд. як дақиқа вақт марамат фикр кунед. جنگ بزرگی وطنیده بود ордени қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ набуд. 20 нафар دو سال پای هم 20 نفر در زمان شوروی که تقریبا جایی میدادن. مثلا اگر در زمانش باشه دیگر دولت ها ممکن دورانش اگر در ایتیادی شوروی میدادن کدام آدم ها مثلا ایتیاد شوروی ستاره طلایی همین قهرمان ایتیاد شوروی که بسیار اینجا چند نفر فقط تلویزیون 20 نفر همگی این شده سکره آره نمیدونم فکر کنم یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرحمت سردار دستکی به سوال جواب میدید. اگر امکانیت باشد که کمتر روشنی میانداختیم خب این اردن بسیار قیمت هم هست به خاطری که گفتم یعنی که یک وزن عمومیش قریب 80 گرم است. یعنی همین اردن رو اتحاد شوروی میداد؟ بله 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 در زمان شوروی تأسیس یافته است. ماه نوامبر سال 43 بار اول سال 44 تقدیم می شود و ماه سپتامبر سال 45 آخرین مرتبه تقدیم می شود و تمام عموما 78 گرم وزن داشت و مثلا یک 2 گرم طلا داشت، یک 40 گرم پلاتینم، خب نقره داشت چند گرم، خب بعد روبینی 25 کرات бриллиант خلاصه از متافری از مواد قیمتبها یعنی ترکیب یافته بود. برای این ارزشش بسیار قیمت هم است. چه اردن است اون که حدود 20 کس گرفتند و یک نفر بعد مرگ و 19 نفر دیگر اگر خطا نکنم اینی که اونو در زندگی به دست آوردن. خوب گپ درباره کدام اردن می رود؟ شاید این قهرمان اتحاد شوروی به همین نام اردن قهرمان اتحاد شوروی. بله. همین جواب قبول کنم. اردن قهرمان اتحاد شوروی. قهرمان اتحاد شوروی. خوب بعد با وریانت دیگر هم دارین؟ ما عوض میکنیم وریانت پیشنهاد کردگیم اونا شاید برای اردنی غلبه باشه. اردنی غلبه بود. مدال غلبه یا اردنی غلبه؟ اردن برای غلبه. اردنی غلبه. победа یعنی بروسی. همینطور؟ شاید. خوب. کدام جواب قبول کنیم؟ اردنی قهرمان اتحاد شوروی یا اردنی غلبه یا победа که شما دویم مرتبه دویم گفتین الکای. این وریانت دویم تون. آخرون وریانت ما همین اردنی غلبه. اردنی غلبه. خوب
شما گفتید قهرمان اتحادیه شوروی گفتین پیشنهاد کردین ولی گرفتید این جواب رو عوض کردید و مرتبه دوم گفتین که قبول کنین ордени ғалабаро победаро ва бо ҳамин коратон шумо як холи дигар иловагӣ гирифтем. Табрик, ҷавоб дуруст аст. ин хелам ин номамун ордени победа аст. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як муаллими афроамрикоӣ аз яке аз минтақаҳои наздик ба Вашингтон аз фани математика дарс мегузашт ва усули дарсгузарии ӯ бисёр аҷоиб буд ва намонанд ба усули дарсгузарии муаллимони дигари математика буд. خب اما برای بچه ها معقول بود و جوانان نورسان مکتبی با این راه حتی درسای رو خوبتر از خود میکردند. گپ درباره کدام اصول میرفت، چهل درس میگذاشت و با کدام اصول درس میگذاشت که برای نورسان مکتبی مخصوصا صنف‌های بالایی بسیار معقول بود. سوال فهم است؟ مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. امریکایی دیگر اصول استفاده می‌کند. فنی ماتماتیک دارد. ممکن بعضی وقتا استاد که پول روش و استفاده می‌برده است. همچون توپ مثلا پول همچون ایونیان رو می‌فهمونده است همچون می‌سواد کرد. پول بوده نمی‌تونه ممکن که اینجا اما بخوانه رو نبود توپ آوردن چیه چون که در خارج آن نعرف نیست که فهمیدنی منتالی چی میشه تشکیل چی؟ تاو نگیم حرشمت که ذهنی میشه؟ ذهنی کت سوینایی که همین وقت استفاده می‌برد بطه همین وقت یک دقیقه وقتی شما سپاری شد. مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ با این سوال شهریار نظیرов جواب میدهد. مرامت شهریار با یک جواب یعنی قبل آمده و فکر میکنیم که همون اصول منتال نه که ذهنی میباشد که امروز بسیار استفاده برده میشه خصوصا در اریتمتیک. در اریتمتیک نه این میدونید یک اصول بسیار عجیب است که ما مثلا یک چند نفر داریم حالا که اگر دانش متماتیکی می داشتند میتوانستند که با همین اصول درس گذارند. یاد است میشم که اینجا درباره یکی از منطقه‌های نزدیک واشنگتن میرود و این معلم افروامریکایی است و از متماتیک درس میداد. درسش نه مثل معلمان دیگر میگذاشت بلکه کمک غیر عادی فرق کننده میگذاشت. اما برای نورسان بسیار معقول است. بسیار معقول بود و نورسان با این اصول توجه داشتند. خوب و اینجا قبول کنیم یعنی متماتیک ذهنی منتال نه متماتیک اریتمتیک همینطور چی باید اتون اومد باز اینجا قبول میکنیم همینطور. خوب این جواب رو قبول میکنیم. باید بگم که جوابی درست نیست. من گفتم که اون معلم افروامریکایی بود. چی باید اتون میاد؟
ҳаман як равияи миёни афроамрикоиҳо бисёр маҳбуб ки оли дар кишвари мо ҳам баъзе ҷонибдорона доранд. баъзеҳо ҳамон чиро мехонанд. Чи аст? Чи аст? баландтар гӯед. Рэп ҳастин албатта. муаллим бо усули рэп дарсои математикаро мегузашт ва масалан мо ҳам як чанд мегуна рэпере дорем ки агар дониши математикӣ доштанд шояд ки онҳоро хонандагони мактаб гӯш мекарданд. яъне аз ин усул истифода бурда ба маънои он ки ҷавоно оли ба ин чиз бартарӣ медиҳанд, шояд гӯш мекунанд, намедонам маъқул аст барои онҳо ва ина гирифтанд бо дарсҳо тавъам карданд, яъне ки аз ин манфиат мебардоранд ва бо ҳамин усул дарсҳоро мегузаштааст. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед. ба савол тасаввур кунед ки наздикии Париж, дурусттараш Аньере, дар наздикии яке аз купрукҳо баъзе як ҷое ҳаст ки баъзе навиштаҳоро дар он ҷо хондан мумкин аст. масалан навиштаҳои бемислу монанд, ширинак, фаромӯшнашаванда, аҷоибот, якаву ягона, ҳамин гуна навиштаҳоро он ҷо дидан мумкин аст. хуб ва нависанда Александр Куприн ҳам дар ин бора навиштааст ки шумо агар аз ҳамон ҷо мегузаред ин навиштаҳоро метавонед ки бихонед. хуб ва дар ҳамин мавзӯъ асарҳои машҳур ҳам ҳаст, як китоби машҳур ҳам ҳаст ва як филми бисёр машҳур ҳам ба навор гирифта шудааст. шумо гӯед ки он навиштаҳо дар куҷо ҳастанд? дар куҷо дидан мумкин аст ҳамон навиштаҳоро? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. дар ҳамин навиштаҳоро ҳар кас дошт менависа девори ишқ метамояд. як касам ки сурат бештар авон кара билад буд. девори ишқ девори ишқ дар девори ҳаст ки ҳар кас барои дӯст дар девор бале девори ишқ аст. اگر دیوار داشته باشه جواب من آخر رسمی دادم کتب گازه که در ترازی قلف هم خسید که قلف میکنن اون کلچه در روی آب میپرده این نوشتگی شیرینه ایشان سماعت اصاری این داده شدن چیزی می نوستد اینجا خیلی داشتم باش دیوار نموش دیوار در دیوار نمیسن این فکر دیگر داشته باشه؟ نه فکر یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرحمت سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ خلاصه اومد که با این سوال عبدالقادر جوبیرов جواب میدید. مرحمت. من فکر میکنم که دیوار یک دیواری هست که هر کس برای دل دادهش چیزی اونجا مینویسد و این دیوار عشق است. خب گفتیم که درباره آن تو کتاب هم نوشتند. اگر من نام مؤلف پیشنهاد کنم شما شاید میابید. استیون کینگ. این یک جایی است که خب مردم با وجود هر روز هم نروند. این نویسنده از نزدیان گذشته و به همین نوشته اهمیت داده است و یک فیلم هم در این باره هست و یک کتاب هم هست. خب استیون کینگ گفتیم، امیدوارم که با یادتون میآید. یکم چی باید نایمد ها؟ همین جوابی که پیشتر بودین ما قبول میکنیم، همچون دیوار عشق، دیوار محبت و باید گویم که همین جوابی درست نبود. جوابی درست نبود این چیز.
خب اثر استیون کینگ این گورستان برای جانوران خانگی بود کلاد بشه домашних любимцев و اینجا گورستانی حیوانات خانگی بود که مردم برای حیوانات خانگیشان لوحه میگذاشتند سنگ میگذاشتند و مینوشتند اونجا یکه و یگانه من نامش مینوشتند و چیزهای دیگر هم. سوالی رقمی 8 توجه کنید با سوال بعد یک بازی فوتبال میانی پورتو و الگری این تیم های فوتبالی برزیلی است خوب مردم تماشابینان یک باره با میدان میریزند و از پشت داور میدوند داور نیز از هراس از ترس وارد میشود با همون نقطه‌ای که داوران اونجا میشینند در رو میبندد اما مردم در رو میشکنند وارد میشوند با اون تالاری که داوران جای نشستی داوران بود و دوامش چی میشود چی میخواستن آنها از داور یاد میشم که این حادثه اولی سالهای 60 بود در بازی فوتبالی پورتو و الگری تیم‌های برزیلیا و واقعا هم این حالت با داور رخ داده بود وقتی که میبینن که مردم جانبی او میدوند از ترس میگریزد میاد همون جایی که برای داوران جدا شده است همون اتاق وارد میشود در میبندد و مردم خیلی زیاد که او را تعقیب میکردن از پشتش میآمدن در میشکنند وارد میشوند و چی میخواستن اونو از داور چی شد دوامش مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید از داور چی خواستن قایده های گذاری کنید کمانده بودن میخواستن و ممکن که شدن اسمان شد دوباره ممکن چند داریم تشکر میکنم یادشون میشه یا که یکم کار خطا کردگی بودای دوار و یا میخواستن که دوار احتمالیت داره کار خطا کردن خطا یکی با معرفتی دیگر کمانده دیگر دستش نست این دسته بوزه بریدگی است ممکن افریش برای این نداری کردن قهرمان بوزه ممکن شد اینجا منطقه برای این تشکر برای این نداری کردن خطای تر است که اساسا دارا فکر میکنه که برای برای همه زیوکی اومد آنچون از کاری روزی نباشد برای تشکری همین یک دقیقه وقتی شما سپاری شد سردار دسته کی به سوال جواب میدهد دسته ما با خلاصه اومد که با این سوال ملواسی کریمов جواب میدهد مرحبت ما اعضایان دسته با چنین خلاصه اومدیم که شاید مردمی به میدان زده در اومده و داور رو تا خانه داوران یعنی دنبالگیری کرده شاید میخواستن به داور اظهار تشکری بیان کنن تشکر گویند شاید همین و برای همین در رو شکست دادن خیلی بله شاید همین طور باشه از خودخندی خوب به شوخی میگن شما این جواب قبول کنیم همین طور دوار از دوار مینداری کردن خوب اون تشکر گوی و مینداری از دوار وارنتی مو همین مینداری بیان کردن با دوار مینداری بیان کردن خوب من جواب غیریادی شما رو قبول میکنم و باید گویم که همین جواب غیریادی شما جوابی کاملا درست است واقعا خود داور بیچاره نمیدونست که این مخلصان کدام تیمند او داور بیچاره چی میداند که برایش اظهار تشکر کردنی هستند وقتی که جانبش میدوند او میگریزد فکر میکند که او را میزنند و وارد میشد و اتاق و بعدی
камакак бо зур дар тела кардан мешикананд ва ворид мешаванд ба ӯ изҳори миннатдорӣ мекунанд барои як доварии бисёр хубаш. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. соли 2011 дар миср як духтарчае ба дунё омад ва волидонаш ба хулоса омаданд ки барои як номи тамоман ғайриоддӣ гузоранд. вале ин ном ба ин ҳад ғайриоддӣ ва барои мо ноошино нест, барои мо шинос аст ин ном. шумо гӯед ки он духтарча чӣ ном дошт? чӣ ном гузоштанд ба он духтарча? ин гуна ҳодисаҳо хеле зиёд аст. масалан барои мисол чанд сол пештар як муҳоҷирон аз яке аз кишварҳои ховари миёна, агар хато накунам, вақте гуреза шуда рафта буданд Олмон, духтарчашона Ангела Меркел номгузорӣ карданд, ба хотире ки замони канцлер будани ӯ иҷозати вуруд ба он кишвар пайдо карданд, онҷо зиндагӣ карданд, кор карданд ва ҳамин тавр хостанд ки ба канцлери Олмон изҳори сипос кунанд. яъне номи духтарчашона Ангела Меркел гузоштанд. хуб мисли ин соли 2011 дар худи Миср ҳам як духтарча таваллуд шуд ва волидонаш барои ӯ як номи аҷоиб гузоштанд. ёдрас мешавам ки ин ном барои мо ҳоло номи намедонам ғайриоддӣ нест, як номи маъмулӣ аст, мо ин нома медонем. аммо ин волидон гирифтанд ба духтарчаашон ҳамин нома гузоштанд. хуб марамад як дақиқа вақт дорем фикр кунед, чӣ ном гузоштанд? چی نام گوشه؟ من یکم پرسنتی کردم کشورها اینم مقایسه کردیم و مقایسه رو پرزنتی که بود موافق نمیدم این ناموش برای من بسیار روشت اینم در مرد هم بودن میتونم دخترچه داخل موافق عجیبه نه بعد 2004 خواهنده به سود فتره خواهنده ندارش اگر یک مثال داریم موقعیت اریدت نباشد فکر نداشته باشد که فتره هستی چی بکنه که با میسر هم خواهنده بارد دیدم بسایی که ایجا کلی روزه میگه کلی روزه خواهنده بکی مقصد او یک سوریت دیگه نامشد انجیر عمل کرد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад Сардори Даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ин волидон аз Миср соли 2011 чӣ ном гузоштанд ба духтарчаашон ки дар сархати хабарҳо пайдо шуд? ҳама дар бораи он суҳбат мекарданд. خیلی گفت که انگلا مرکل نام گذاشتن و با آلمان نواقمانده دارد فکر کردیم که این همون کلیوپاترا باشه چون که کلیوپاترا نام گذاشتن شاید و از مصر باشن و اکنون مردم مصر خیلی کم نام میگذاشتن کلیوپاترا و برای همین در سرخط خبرها پیدا شد نه؟ بله کلیوپاترا. خوب البته این جواب شما رو ما قبول میکنیم. کلیوپاترا البته اونا نمیتونستن که دخترشون فیسبوک نام کنن مثلا این طور نمیشد. هم خیلی نیست؟ اما عجیب همین است که اونو دخترشون فیسبوک نام کرده بودن. جوابی درست همین بود و جواب شما نادرست است. خوب بر صورت امیدوارم که بازیتون جالب بود. یادداشت میشم بیننده‌های عزیز که این تیم نام داشت دانشور و بازی ما تا حساب 6 دوام میکند و 6 بر 3 و در بازی یکم 3 جواب درست داشتن این علاقه غلبه است. به خاطر اینکه تیمایی که بار اول اشتراک میکنن و حتی در یک موسم بعضی تیم‌های ما داریم که در موسم پورا اشتراک میکنن و یگان وقت 3 جواب درست نداشتن. خلاصه با هر سبب این گونه حساب خیلی کم در بازی ما پیدا میشد. ولی به هر صورت ما شما رو تبریک میگم برای
ворид шудан ба як шоҳроҳи бузург. умедворам ки дар ин мавсим ҳамроҳи мо ҳастин ва ҳар тим 10-12 бозӣ анҷом медиҳад, яъне аз ин зиёдтар ҳатто шояд, вобаста ба он ки гурӯҳҳо чӣ қадар ҷамъ мешаванд. ва ҳоли мо мавсима кушода нигоҳ доштаем ва ҳоли ҳам гурӯҳҳо пайваст шуда истоданд ва ман дар анҷоми барнома боз як бори дигар ба роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ, вазоратҳо, идораҳо, коргоҳҳо самимона изҳори сипос мекунам ки воқеан ҳам гурӯҳҳоро ташкил мекунанд ва аллакай онҳо ба сафина муроҷиат карданд барои иштирок дар ҳамин бозӣ. мо бозиро махсус баъди соати 5 мегузорем, баъди соати 17 дурусттараш, то барои онҳое ки кор мекунанд бисёр мувофиқ бошад. ва ман бисёр мехоҳам ки ин клуби мо, маҳфили мо як ҷои дидорбинӣ, як ҷои вохӯрӣ, як ҷои табодули андеша, як ҷои табодули таҷриба, як ҷои суҳбатҳои ҷолиб ва ба манфиат бошад ва як ҷои гирифтани дониш ва маълумот. умедворам ки мо ба ин мақсад хоҳем расид. ташаккури самимона ба муаллифони саволҳо. шумо почтаи электронии моро дар экранҳои худ мебинед ва метавонед ки ба ин почта саволҳои худро бо навиштани манбаъ, маълумоти иловагӣ ва пайвандҳо ё лангарҳо ё силкаҳо барои мо бифиристед. баъди санҷиш албатта саволҳои шумо дар эфир садо медиҳанд. ташаккур ба тиби донишвар, ташаккур ба бинандаҳои азиз. ба шумо Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.